Hello, good evening. Kasi di ka TikTok re, dom tok sa lazi ko. Ito yung basic yung form fill up ko ka tong mali mo TikTok re. Nasi cover date, nasi date kano ko date 6 ki ko. Tatlo sun tok siya. Ahaba news di कोई की मेघालय की पाउंड को मेघालय दा कोई की मोई मोई तरा निपान को illegal coal mining हाइदे मेघालय दा दी coal mining से हम फंगे को मेघालय से coal अदु फंगे coal से फंग से यामना कह हाइदे कोई की यामना थे ना फंग बाय तारे खरा कोई की coal फंग मसगा कोई की चिंगुम्बा देवी करीगुम्बा दा खरा फंगे मागी फंगफम एरिया से Jaintia Hills gumba adaki East Khasi gumba ko East Khasi gumba South Garo gumba aduda phangiba ko aduga tawsina kaino hara kanda koigi moida phangbase koigi thin oye yan thin oye phangi thin oil se yamna coal hai tare ko coal se yamna thin oiba coal hai tare adudana koigi red coal mining ana ko red coal red red hole ko mining hai na ko red hole mining hai na batawe red hole mining se kamai tau ke har kan ko ching le ching sida ko ni twaina phai ne twaina tawba mining se ko sigi twaina phai ne twaina tawba mining se ko na side cutting hai ko side cutting ko aduga koi ki surface ida le aduga mining twaina tawda re aduga twaina Mana muk tawda ba ta ko just fine thi da no fine tawda mana tawda re na ha ba da adu mana muk tawda ko mana muk tawda ba sigi tawda ba sina koi na kai tawda ha ra kan da kai ko ga ha ka na box cutting ha ka ne ado masigi Meghalaya se yam tawe ado Meghalaya se da tawse khudong thi da gi kai to ga ha ra kan da koi ki moise sigumba di sigumba makhun masage sanabagi sembada tawre adi khangdre ko dynamite hapaga bombo kha hebda tawre adi khangde bombo kha hebda moi trai pan sire ko sire tasena nongai tabadi pawni ko example yo ina di kari phawe ai ha di example yo ina di red hole mining se this red hole mining se kai no ha to ma red hole mining hai se kai no ha ga di na red hole mining hai se koigi yamna khuba hai tare ko diameter se koigi kai hai ni yamna pikpa ko 3 to 4 feet muktang lawa hai tare radius se adugumba hole amada changaga koigi coal gumba se mining tawbase sise ko koina red hole mining hai ga khangnei ko aduga mase yamna dangerous oi se kaigino haragadi mi ama khatang chakta san de mi ama khatang sangba chanba hole oi duine adugana yamna haidi shop gatana ga shiba gumba yam tori aduga si red hole mining se koi thingna bagi damakta sarkar na kari kai pai khat ke haragadi koi gi sarkar ki side tagi so and also law ki side tagi so BNS lady ko BNS na su yade MMDR na lai ko Mines and Minerals Development and Regulation Act MMDR Act ko 1957 machine su yade ko moi jing china yade ba aduga taseng ba di si Meghalaya gi oigena Meghalaya se koi gi kaino na yade NGT have the kaino National Green Tribunal na Meghalaya da red hole mining tong si thing 2014 da but the thing na
adum chathai kari baram ki chathai no red hole mining chi dum thing na dum chathai ko kari baram no red hole mining chi ki khwai de ki nuai ta ba su le red hole mining chi na kari thon ge har kan da ko ki mi sian ba da na ko ko ki acid mine drainage na ma le acid mine drainage acid mine drainage sai sa kai no kan da ko ki red hole mining chi to ni khut da ni ko adu duga sidagi ko ki koila de ki tholok pa acid se pura ko ki river gumba ko river gumba da adagi lake gumba da thadarak ba ta lake gumba kari thadarak ta acid chip acid chip mining to tawba na mara mara kana mining to dagi makhut to dagi tholak pa acid ko mase river ko bada lake ko bada tagra ba dai tagra ke dekho na acid mine draining hai acid mine draining to tawra ka koi lake ko ma river ko mase am pollution thol le ko so adu da su koi ba baya re hole mining se thing se ko adu is one of the reason ko adu ka mu ke do ga har kanda ngasai red hole mining se kari maram ki tawri no habidadi kari maram ki why should red hole mining se dum tawri se kari no habidadi ko high payment oi habidi high payment habidi kaino paisa yam phangni adu na red hole mining ki thing jo dum tawni paisa yam phangbo ko adigi meghalaya dadi chumnagi akhoi meghalaya dadi akhoi kaino se chumnagi akhoi open cast mining de tawda yamna open cast mining sina akhoi kano da atopa mafam da tawi ko mining ko taw sini ko koila mining ko taw asam da taw open cast mining se meghalaya da di masi yam difficult oy bai ching mapa ture na am le ko adege muksu ka daw har kan da local politician sing corruption yam taw wa ta thingba lamda ko aduga amuksu mo adugumbado thingena changom matanda 6 schedule gi state asu leidana ko akhoi kano se meghalaya se 6 schedule da chanda state sing kai kai ne ba 6 schedule da assam meghalaya mizoram and tripura ko sisina neba adi red hole mining ja kana ko thing nam jis thing na ba kana honari ko adubo thingak paso isono haidi ngasi siriba moi trai pan chi se ko yamna kano adi thamoi sokpa nungai ta ba ko next USA ka dil tawna ki bai tani dil se mamang news to sma am yaure sidai sa anova ko haidi anova paw hairagadi kaina harakana masigi dil sigi karam gana tawdoina agreement se mid march adai yanara ko mid march adai sutra yanara ni agreement se kai agreement no koi gi USA ka India USA na kadaba tarif to kadaba 50 leramadi 50% leramadi 18 da handagi ba aduga India na kadaba trading tawse 500 million million hena laigani sorry billion ni sorry 500 billion hena laigani hena ko kaina haiba khotpa adugumba mayam jintu ko tarif to adugumba ni aduga kaidoge hara kanda kasu aidi 4 to 5 days mukki matung the joint statement hola ni ko adu dum sa khamjalo aduga kaidoge hara kanda atopadi kasu kaino leitre si se headline ni ko article ama aina thingnei adida cyber contria nama yaro me masigi statement se ai yam haidi interesting odo male na pa bani ko cyber contria haise karino haiba haibetang yimina se duga hena ko pabon kami cyber contria haibati atai kemna tida koigi significant koigi cyber contria ko mental condition ama kami usis mental condition ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯜꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯀꯣ ꯐꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯋꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯋꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩ ꯁꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯄꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯄꯣ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯄꯣꯛꯄꯗꯣ ꯀꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯣꯏ ꯄꯣꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ illness and anxiety disorder ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯄꯣꯀꯣꯟꯗ꯭रिꯌꯥ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯣ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅꯅꯦ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯦꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯖꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯤꯖꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯔꯤꯜꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯔꯤꯜꯁꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯜꯁꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯜꯁꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯎꯠ ꯑꯜꯁꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯎꯠ ꯑꯜꯁꯔꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯎꯠ ꯑꯜꯁꯔꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯅ ꯔꯤꯜꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯎꯠ ꯑꯜꯁꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯅꯦ ꯔꯤꯜꯁꯇꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯜꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯂꯩꯃꯟꯗꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯝꯇ ꯄꯣꯔꯛꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯜꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯎꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯄꯥꯎꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯈꯪꯉꯒ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯕꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯨꯝꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯈꯕꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯪꯉꯥꯏꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯝꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯉꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤꯅ intent outcome ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯦꯝꯕꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯦꯝꯕꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ CCUS ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣ CCUS ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ and storage ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯦꯞꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ
ko carbon dioxide the capture toriba carbon dioxide to kari sabda sinaba plastic kumba adagi concrete kumba sabda sinaba ko adagi mo kadoga hara kanda injecting or storage hetare ko sangasagi ko carbon dioxide se kadoga hara kanda carbon dioxide se underground thazan gi ko underground thazan gi tara gadi kadaro piba koigi carbon dioxide se atmosphere yam layer roidana aduna global warming chandarani da adumaina ashi jibo aikoina kadoga hara kanda CCUS ko CCUS haise kaino carbon dioxide ki chang da handhana bagi dabakta tauba kanoni CCUS ki matada koina 20,000 crore hena thadai ko India government na 20,000 crore hena thadai ustas crore hena thadai aduga kaidoge hara kanda masise yamna successful oina tauba country map am le like USA Canada Norway de fazana tawgre ko adu sigi makhada koi India da su policy program am le like koi gi carbon dioxide cha handana ba PM Surya Gar Mukti Bijli Yojana sisna kaya ni no rooftop rainwater harvesting de ko rooftop rainwater lati rooftop solar plant de ko rooftop solar plant adagi kadong hara kanda akoigi PM kusum gaina le ko misisina solar irrigation adudagi kadong hara kanda masisina akoigi farm sector jingse farmer singsina sijanariba pochai jingse koigi kai haini diesel auto laidana ko koigi kana ka tractor ama tasijana so ama mutasijana so diesel na tasina idana ado farmer jingse solar oina sina bai tai ko solar oina sina adagi kaidoge hara kanda koigi green hydrogen gas laidi ko adugumba hadi kai haini sigumba plan me abam lenin like carbon se capture tawna gi carbon se handana ba carbon dioxide se handana ba ko aduni man hairami se ko haidi ko kano jana hairami se sigi articles na hairami se akoi tawba ma changi na sigumba pot se khara tawba ma changi hairami ko carbon dioxide se handana ba ko CCUS se handana ba yare next more and healthcare adi budget healthcare gi matangda yawa potoni ko budget healthcare gi matangda yawa potoni healthcare gi namakta koigi budget thada base handaki 10% approximately 10% growth increase tawreba ko healthcare da thada ba paisa se healthcare budget ko healthcare budget se ko adubu aikoigi government ki expenditure ga yengnarogadi akoi government ki expenditure haitare ko total government ki expenditure di 1.9% of the ko capital expenditure capex ne 1.9 ko expenditure government ki expenditure ki 1.9% ga tane ko aduba kadoge har kana GDP ga yengnarogadi only 0.26% of the GDP ko masina tabadi ga dawar har kada health ta paisa thada base yam thada dri sine ko yam thada dri hai ni ko ada scheme khara mara palagi scheme yam important oi ko budget ta pan scheme jing ji yam thi important oi like scheme khara da koi ni biofarm sakti this kind of so yaw bani ko koi ni economic survey to biofarm sakti biofarm sakti jida koi ni lakh crore hai tane
crore listing ama hena thadayebako aduduga kadona harakanda masisina puthok biopharma sakti haisina puthoktoise kaino haragadi koi ahingba jibadagi sungba sanga ahingba jiba pambi dagi sungba kadoba hidak biologics natraya haragana biosimilars masisingje puthoknabagidamaktane ko sigi schemes harise biopharma sakti hariba schemes kadonabano biologics ka biosimilars ka biologic haise ngasa aina haisabiddo kaineba koigi sa adi kanodagi living organism dagi kadoga harakanda living organism dagi sungba drugs वगैरह अमो वगैरह लोई surani ko adi anaba lai na like vaccine blood component gene therapy asigumba siko yani na aduga si khangba yai ko adi healthcare da budget se kyan thadai healthcare ge mari ni ba kano adi kano kra you like scheme kara you scheme ama hayu kholu na jaga sigi scheme se ha to ba yai ko adubu akoi gi asembagidi adi sise अखोगी GDP से दैसे पीरिबे से 1.26 of the GDP ने पैसा थदरी से मसी से याम थ्री ने स्मॉल ऑयल कई ने स्मॉल ऑयल ने नाइनिंग से कई ना का दे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ना हाइवे के मतु इनदी अखोगी बजट ता पैसा हापगी चांग से के दो का कंदा 2.5% of the GDP रो के को national health policy in highest 2.5% of the GDP or the appointment 2.2 like 1 padre ko 0.26% ka nga yo do na yamna ko se education da paisa yam thada dre ko dagi atopa kanoma mo yingse idu tara ama mo yingse like environment ki jurisprudence ko environment ki maramda ta environment ki maramda ko na khongba kai haini kano conflict ama khak lei environment na koigi kano sida koigi environmental India ki oina environment ki matangda ko na rai ta se conflict kara lei khudamana EIA ko aidi conflict se karam karam conflict lei kanda EIA environmental impact assessment ko environmental impact assessment se masigi process dilution tawgre adi government ka dogara kanda koigi EIA की process है land acquisition से हना तौबा मैं हाई से EIA से तौजिंग है land acquisition से हना तौबा land से हना लोशन बा को land acquisition से हना तौबा अदुदुगा EIA तौबा है ना हाई थबक तौलो रकान EIA तौबा है ना हाई EIA से कहीं ना रहे देखो ना का दाम अमा सारे नत्रगा कोई industry अचौबा अमा सारे गलसे वाला मबदा अदे तारगदि मधुदुना environment दा कया मे am so अंदोइना हाबसे नैनाबसिबो खोना environmental impact assessment हाय कया मे am so अंदोइना हाबगे नैनाबसि अदुगी नैनाबसिदा कदोगे हारकांदा EIA की नैनाबसिदा कदोगे हारकांदा सिगी स्पोर्ट्स में इंडस्ट्री से साबा हौद्रिङैदा इंडस्ट्री की लम से हाना लसनबा अदुगी EIA तौबा लम द लैगरगदि आइदि लम द नफुदा सागरने इंडस्ट्री दो कोन हाइना इंडस्ट्री दो सादिङैदि EIA से तौ हाबने अदु हाइसे लम से हाना लहोलगे EIA से तौ बाय अदुदने अदुगी प्रोसेस तो कय हाइनि अदुदा ऑनतो के बिदो मयाम साउनरे को कोट करिकरा से दगे मुसु retrospective sidi pai khada yam agana da yam yawgram ni mamangi khabar da ko retrospective environmental clearance hai se kaino koi gi environment so andre masi se thabak se tawro hai bidu ni environmental clearance pang ba hai se ko retrospective hai the future hai ba ko thabak se tawjing hai the environmental clearance ana pi ba hai ta adu ko ba
ꯑꯗꯨꯒ environmental clearance ꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ process-ꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯦꯀꯣ next सी अदुना सिगे आर्टिकल से हाइनिंग इसे कहीं ना हर गति कोई की सिगे प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व तो वो दरकार ले EI प्रोसेस तो जिंगा इधर लैंड एक्विजिशन तो वो से लोग थोपो मचांग है कहीं ना हर गति मसे सिना आर्टिकल नंबर 14 the right to equality आर्टिकल नंबर 15 को अदुका से लोइना आइडी सोअल ले आर्टिकल नंबर 21 को आर्टिकल नंबर 48 is an environmental के दुनी को adagi sisina directive principle ni DPSP adagi 51AG ko 51AG environmental duties adu mayam sing to haidi khoi kai hai ni sigi article mayam sing sina hariba sigi processing se haidi AI ki process dilution to ba retrospective environmental clearance pi ba tare ko sigumba ani sigi problem ni si yaning de ko adi कोना हाइरे इनिको सिसे next article ma mun si like अखोगी डिफेंस ता अदि डिफेंस की खुसुकुलाई से यामना लक्षण लेबको हाबदि खुदा मोइना हारा कांदो या हांबो इन मन कोगी इंडिया की डिफेंस की खुसुकुलाई दा पैसा थादा बसे 2% योगे 2% of the GDP को तसे बगी 2% of the GDP जो सुगा योदा में ममांग दा कनो 1.9% है बने last year को तांदो के से GDP की percentage the defense का है defense की कुछ कुछ लाइन लेके और ना पैसा खाइदो पर से हाई तारीख को 2% है अंदर याम खाइदो अब निको 2% है से but अतोपा country की ये ना अगर comparison अतोपा country की ये ना अगर याम वाली है से कमाइना वाली ना है के को कमाइना वाली ना है अगर कोई की इंडिया दे 2% नहीं देना को जापान दे क्या हो गया है कभी 2.2 को USA ने भी क्या हो गया है कभी 3.4 अभी डिफेंस का पैसा हम थादा री मोइसु को अदो अखोई की थादा बसे सिसे फजदे आइदी नुगाइते कोई की याम दे अंतक याम खले बतौ दो असि याम दरबनी सिनि को मानी सिको अदो इदा कदो का हर कान्ना मसीगी पाउसे लाखपगी मरम हाइतारेको हाइदि मसाइगी डिफेंस का पैसा याम थादरबा सि करिगिनो सिनेको हाइदि पैसा याम थादरगा करि काना दुइनो सिनेको हाना तौरमिसे अखोगी पैसा जे लिखना सिनेनबा हाइनको L1 criteria नमा लेरे L1 rule barrier L1 rule barrier हाइसिना कइनो हारकान्दा अखोगी कदोगा हारकान्दा अखोगी गवर्नमेंट की कोई को गवर्नमेंट की नोंमै लेरे न खलसे नोंमै लेरे खलसे नोंमै और एनी फुरिट लेरे खलसे नत्रगा गवर्नमेंट की हाई तारे को गवर्नमेंट की नोंमै लेबनी खंगदे अदेगी ड्रेस लेबीबनी खंगदे अमा लेरीबा को लेबा मतमसिदा कदोगे हारा कांदा L1 rule barrier से हाई से कइनो हारा कांदा टेंडर में आमदा एडवर्टाइज तौदने सिकानाना लेबा गमी सिकानाना लेबा गमी है टेंडर में आमदा एडवर्टाइज तौदने एडवर्टाइज तौबसिदा नोंमै लेबा गमबदनो इंडस्ट्री दो अदुदैदा CP नि का हाबिदने अदुबु को आयागिसे अदुबु मसाइगी कोइगी L1 rule barrier हाइसिदा करि हाइनिंग नो हारगति को lowest bidder हाइता bid तौना दुइनेबा कनाने हेन क्वाइ लेबा गमी हाबदु bid तौना दुइने कंपनी में आमम लाक्तने को सरकार की नोंमै से आई लेजरगे नत्रगा सरकार की ड्रेस आई लेजरगे न कंपनी में आमम लाक्तने कंपनी मायाम सिके मनुंगसिदा क्वाइदगी होंगना लो कोस्ट पोट लेबा गमबदो अदुदा खल्लेबा क्वालिटी दा खंदे को अमाउंट दा खंदे लो कोस्ट अदुदना लो कोस्ट खल्लमनिना कदौगे हारकना कोगी GDP की वैल्यू से यामना पिकना अदुम सिना यारि समानना कोगी कनोदसु प्रोजेक्ट 75 तसु प्रोजेक्ट 75 सिसिना कदौगे हारकना कोगी ब्यूरोक्रेट सिंगसिना कदौगे हारकना ब्यूरोक्रेट प्रोजेक्ट 17 निचे सबमेरिन साबैनि को कोगी
India की submarine सारा लेबे की नहीं सिगी project 17 है 75 sorry 75 से मसी से ना कदोगे हर कांदा मसी से ना वो कदोगे हर कांदा कोई India की कनो से ministries से slow processing तो बात है यामना तबचा बात है इनसे तबचा को अदुदुना मरम ओरकांदा project 75 से slow ओइमनगेदना हदकती budget पैसा खपकतिद्रे को अदगी इंडिया की resource development हाइबदी कनो खुदुखराय अफाबा सागे हाइतारगदी research तवम संगदो अदुबु research and development spending हाइतारको research and development spending की पैसा थादबगी चांग से only 0.66% है अदु तारगदी research कना दो अदुनी अदो मी अतोपा country की research तवनबगी पैसा याम थादेबा को इंडिया खतने पैसा याम थाददे selection बाय तारको अदो resource development से लेकर तारगदी सबमिटिंग सारकदरा कोई अंगांसिंग हाइदी कोई हाइदी research तौरिबा कांगोसिंसे फजाना हाइदी पैसा थाददबीदा तारगदी अखोइगी हौजिक डिफेंस की खुजुकुलाई लेसलिनेना तौरिबा अदुदगी कनो तौरिने तौरिसिक इम्प्रूवमेंट अफ द लेरो को research तौकनदी खुजुकुलाई अनोब थोलो ओरबा अदुदनी कुमा हानिसे next कोई गवर्नर की एड्रेस है ना मा तवे पार्लियामेंट एवरी पीस एंड एवरी पार्लियामेंट को नकी गवर्नर की एड्रेस है ना मा तवे को से करंबा आर्टिकल की मखा दे यावगे है जरके को गवर्नर के आर्टिकल खरा ले गवर्नर को गवर्नर के आर्टिकल खरा ले लाइक आर्टिकल नंबर 168 को सिगी 168 सिना करी दोगे हर कांदा कोई गवर्नर से को state legislature the yawe have the governor so 168 and has adagi 176 and 176 ne kado har kanda koi gi mandatory ho hai ko election toromo matunda kari do har kanda ma sida parliament sida or legislative assembly sida address to address legislative assembly karam kanda tawdina haragadi first session election ek tawra matunda anobo government sembagi first session do adudaida ama tawradi aduga first session of this year habidi session amamam sahi puni session amamam phamdo adugi khwai ha ba session che sisu mana address tawne governor sina adudu room da phasana irami 176 to अदेखि 175 से डिस्क्रिमिनेशन है पावर नि को मानक मसाला तो सब है आप खंजा बाटा को अदेखि 160 163 से कदोगा हर कांदा कोई की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मखादा लेगदबने गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना हारिगे मागी एड तौबा अदेखि माना डायरेक्ट पीबदो अदुदो तौगदबने सिनि को गवर्नर की सुम आइना सुम आर्टिकल खरा मंगोन यारो मसिंग को but tawadabu husik governor se kadonga hara kanda akogi union government ki कोई instrument ama oina sizinare instrument habidi kaino mase union government da state government se yanadraba governor se loi taina ani governor se kamai tawra taina ya hara kanda kogi governor sina se example oina karnataka haire kalase karnataka da akogi governor sina kadonga hara kanda cabinet speech pe matamda cabinet speech to magi आदि माना पामदे ना थोके बय वाली कर्नाटका को cabinet parliament da कोई मागी parliament के first session with the governor the speech pibs da माना पीदरी speech CM होय अदि council of minister ना हरक तो पीगे दबे अदो ए फटका लैथोगा आई सी के पाबा ngam कोई government साना दे ना थोके बय वाली हाबदि CM दे माने ना साउखलपै मो उ दि तमिलनाडु दा कदोगे हर कांदा कनोदो मसाइगी आरएनआर बीदो अदुदुना एड्रेस पीबसे पीद्रिगाइदा दु थोके बाय ताय को अदुकुम केरला दना कदोगे हर कांदा कोई गवर्नर को गवर्नर सिना कदोगे हर कांदा बीगी
governor na paadiriba space se kanodagine CM na pirakpa space oidine CM na pirakpa space se governor na pathokadamne but governor sina mana hainadaba part thaido kakatlaga mana hainaba part to katang pa ba haitare adugumba conflict yam thoe ko conflict yam thoe state ka union ka gi marakta conflict yam thoe adugi union gi vote se governor gi through the id governor gi through the loina la ko aduduna kai haini kai kari problem la ya gadi state ki autonomy se mang tharak pa haitare ko aduduna masi se lokthok asira sine hainare so the governor address be scrap it governor ki address na mara mara kanda koida protest of the kotane ya halle masi se lokthok bana phagadra hai lokthok pa si interview ni ko pale hindu pale da yawudani interview ni ani mak na adum lokthok pa se adum adi kya hai ni adum pame ko mi im khak pamde atai dilo na pame ko aduni lokthokpana budi phare ko aidi just governor je koi puppet ki type ta union government na state government punish tawna bagi na ga thamba ga manjal next ki paw da ka dona kanda battery strategy koi battery se ani thukto e ko mana sa battery science ki ni sina science ki yam thusa aidi yam koi na tawro ge science ki oiba potni se ko battery ki matang da ni ko battery ki matang da ni kari kamai ta bana ha ga battery makhal se koina element ani sijina na yai ko amana koigi music sijina riba lithium ion battery battery hai ne adu duga sodium ion battery sina lithium ion battery se koi phone da sijina da na koi adu yamna kana ta costly oiba potni ko lithium se yaw da ya ti ko expensive so oye aduga koina budi chatle moi se kano se aduga mai sodium se soda ga mada do phangi dan ko sodium thum de se ma yawi dan ko aduga magi dan lithium ion da kana lithium o je sabni na moi se costly oye kai da ga ni moi se rare earth mineral ga ta lithium ion battery da sana hona ma ta sangi da elements se adugu sodium sabda di sodium si di phangda phangal le pot ne adagi kadanga har kanda adi akoigi transportation sida sina transportation da yam nungai ko transportation yam nungai ko adubu sina akoi india da yam sokane strategically ani kaino har kanda koigi india lithium ion battery se strategically karai degi leirak to na ga di kano degi atopa country degi akoi india da phangdi lithium kai ka na so china degi oigera ama degi oigera taiwan degi oigera ama lorok ta bayar aduduna mingo degi me pan ta ne adubu sodium ion na roba koigi battery si di kuine su sakani plus kadong har kana maman budi kitang ta ko sakat bana adubu maman tang zara su kadong har kana sodium ion sina koigi positive id alternative alternative oiragasu kaya hani yamna kaya hani chip alternative haitare ko adugumba oin haitare ko yamna phaba oidoni ko strategic alternative on leijanabagi damakta akoise lithium ion battery gi mahutta sodium ion battery oina semasira sine ko man haningisa aduni yam kahina manung masaluno ko just mapan thonggi sigi pots katang paru thai science ni yam luna sakta pasu pharata ni ko aduga next ta karamba paw le ha kanda ko gi France ka Rafael jet leina bagi matang da ni ko Rafael dil hai ta Rafael dil sigi maming se kai ko ga ka di koina Rafael hai se kaino koigi si se ni ko Rafael se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯦ 36 ꯖꯦꯠꯃꯨꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯌꯔꯐꯣꯔꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 26 ꯖꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯚꯤꯗ ꯀꯣ ꯅꯦꯚꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯚꯤꯒꯤ ꯁꯤꯞꯇ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯅꯧ नौꯕꯗ 114 ꯖꯦꯠꯁ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ DAC ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯋꯤꯖꯤꯁꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ DAC ꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯄꯔꯆꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯃꯦ ꯔꯥꯐꯦꯜ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯔꯥꯐꯦꯜꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯁꯤꯞꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯅꯦꯕ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ 30% ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 40% ꯃꯨꯛ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯔꯥꯐꯦꯜꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯂꯣꯏ ꯁꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯈꯔ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏ नेक्स्ट पाओगे इसे को यूएसए ना अखोगी ऑनलाइन फार्मेसिस्ट खरा अखोई इंडिया दा बेस्ड ऑफ फार्मेसी खरा अखोगी डिपार्टमेंट ऑफ enforcement administration सिसना ने अखोगी इंडिया दा बेस्ड ऑफ फार्मेसी खरा कनो तौगरे हाबदी थिंजनबा हजि कन्ना ट्राई तौरिबको एदि पुरा थिंजनबा से थिंजनदुरी से करी मरम हिरारगदि अखोगी ओवरडोज मैम सीब है यूएसए ओवरडोज को ओवरडोज मी मैम सीब को तसेबगी सिसे ड्रग के सिगी ड्रग से अखोई इलीगल ड्रग से कमाइन तौरगा तौगे हारगदि अखोइना फेंटानिल हाइना सिदा ताम अमखक हारमिको फेंटानिल है फेंटानिल हाइसे कइनो हारकांदा दिस इज अ सिंथेटिक ओपिएट नेबको सिंथेटिक ओपिएट ने को ओपिएट को मसीसे करिया मॉर्फिन दगी 10 to 100 times in a power kanba ko morphine dagi 10 to 100 times ko kano kanba adugumba drug ni ko sigumba drug se sising se kaito ga hara kanda sigi criminal organization india da based of criminal organization sini yon base US ne yenga lei drug enforcement drug enforcement administration sina thingjala ani chini ko haisiko so aduni ado sigi for example and fentanyl is using of fentanyl is next for here si ko sigi ngasai ni sigi operation ama sis the department of enforcement administration na tawdriba mission sigi maming je kano ko gi operation meltdown ko operation aduna operation meltdown haise kaino haragadi operation meltdown as a kanate USA na akogi India da based of criminal organization ko drug yon criminal organization since since kano thugaina bagi da magta tawba operation to ko operation meltdown operation meltdown ko next ko UPSC ki batana UPSC की मतंग हापनबरे UPSC की मतंग सिदा अबे हापे हारगे को UPSC की मतंग UPSC थाबा की नोटिफिकेशन दा हंदक यारदो अदुगी मतंग खितंग चेंज तौबदो मानस सिदा खबर यारमनि को करिदोगे हार कांदा UPSC थाबसिदा करिगुमे नंग से IAS खल्लबा को IAS खल्लबा नत्रगा IFS से खल्लबा को अदुदुगा नंगसे 2026 की थाबा यारनिबा नंगसे को 2027 नंग था यागद्रसिने को नंग एलिजिबल ओरगदि इनएलिजिबल ने नंगसे नॉट एलिजिबल हाइतारे को
not eligible nang thaba yade 2017 ko nang se IS officer natraga IFS officer oirade IPS oitaragadi IPS natraga group A oitaragadi group A oitaragadi mase nang se one time training exemption tawe one time training exemption hadi one time katani ko sila anira hanjana ano humla hanjan tawe yade ko one time training exemption tawraga nang se eligible ohelle ko eligible ohelle one time katani ko nang eligible ohelle se atu matunda eligible oiraktabe yae ko adu tuka kari komba nang se ko CSC 2025 ki 25 ki base ki oiraba adu taragadi nang se nang su si ka chapana ne equal to ko one time opportunity ko one time opportunity na hai se kai na haragadi 2028 tadi nang se eligible or not eligible ko eligible 2021 tadi 28 tadi nang not eligible to see 2026 ki oideni ko 2026 nang se IAS khallaba du taragadi ko nang 2027 na exam thaba yadre sida su yadre ko chamane not eligible ne aduga karigomba nang sa IPS group A gi oitaragadi nang one time sa chama phangne ko nang lare kana pajaraga IS rank da ikhatnaba ko aduga 2025 ki oiraga su nang chamane one time opportunity mo pigani ko aduga 2028 tadi mo se not eligible or habiti paikha thaba yaroi ado one time eligible hai se kano amuk lawragadi yare amuk lawragadi yare ko nang paikha thalabagi damakta suti lawthoga tholakpadi yaroi sine ko haise ko adi police ki training tawna paikha thaba leibara IS oina mida adugumani yaroi sine one time amuk khatang yani aduna tabita tokada yaroi sine ko aduga khwai last nate business ki news amada GCC ga India ga kogi free trade agreement sign tawna hai ko GCC hai se kaino hai explain karande GCC hai se kaino hai de koina Gulf Cooperation Council hai de ko Gulf Cooperation Council hai de masida masisiga kogi India ga kogi apaba mari ki damakta trade tawna na bagi damakta negotiation yana se sign tawna bi badi ko hana sigi Gulf Cooperation Council se CC kari country yaoge dai haijarake ko Saudi Arabia UAE ko aduga Qatar ko Kuwait ko Oman ko Bahrain ko sisingsineba GCC dia Gulf Cooperation Council da ko moigi headquarter se krai da lei hana headquarter ko Riyadh da lei Riyadh se krai da no Saudi Arabia da ko Saudi Arabia da aduga moi se kai da hara kana India ga sign tawna India ga hana sign tawna UAE ga sign da tawna UAE ga sign tawna da kaino comprehensive economic partnership agreement na ama UAE ga sign tawna me but hujikti ka tawre siga sama nam se GCC ki country ku dimo to loi tawba ya ni ko hana tawra mi se kai do UAE ga khatang tawna ramane hujikti si tawra sidaita Iran yaude ko yauda basin si khangchalo ko Iran yaude ko GCC de Iran da su yaude ko Iran yaude adagi kano Iraq yaude Yemen yaude ko ningzingo ko Yemen yaude ko Iraq yaude Iran yaude ko moji ju yaubdi yani adu taw su yaude ko next koigi khabar quite last news on the market new start ai to ai ngarang so hai chakre ko new start ai se kaino ngarang expire oigre ko new start agreement se new start se kaino nuclear bomb nuclear khulai kai tai nuclear weapon se sanadana bagi damakta koi sanarakum se haina USA ga Russia ga anina sign tawna butane USA ga Russia ga ani makta nuclear bomb se
1550 CC ꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯅꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯀꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯈꯪꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2010ꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯦꯕꯜ ꯂꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯄꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ P5 country ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ P5 country P5 country ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ P5 country group ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯣꯔꯤ P5 group ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ UN United Nationꯒꯤ Security Councilꯗ ꯌꯥꯎꯕ United Nationꯒꯤ Security Councilꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ like China, France, Russia, UK, US ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ P5 countryꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ P5 countryꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ country ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯎꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ खरदी ngasidi खरदी थुजल्ले को पाउजिंग खरदी थुजल्ले अदो पाउजे हयेंग खरा अदुम आई खरा फजना आदि खरा nganna अदुम तौसरानि हयेंग दु को असिगिदि साउबिबे यादे ठीक ठीक जलो चलो सिको have a great day ahead ko hayeng dum bano ta to have a great day ahead ko la ni phasa pa no like example